Kevin Taylor kwasi ampeni dwedwentwe jimi na waye se bofuro to egu awie ensuo mu na otwe no na ye nuanom nkramofo mu gugu Ghana ho wiase yale ekoba ye nyina ehhehye nkramofo ho. Kevin Taylor akwakanto kwa channel ama in fact endokwa ne de ebi abeka Mahama esrimfo, that is the northerners. Any Muslims are ever Ghana nyina Oheneba David any Kevin Taylor e dey clash den efa new Hajj Mahama AC a Kevin Taylor ebe threat say so be a bema on kasentia no sas makan no Oheneba David ne buo fu apai ama abetete Kevin Taylor pansam no akeka na adwa kire Mahama na in fact esiremfo any nkrimfo de waye omofemfnam aha Penyah block media message any day mo over like video no that room over subscribe button there's never click the notification icon for latest updates na be chere wadwe e dey am e wo comment section any day ma ya no ahye na ma woni aso enya bi ahwe enti about few weeks ago ana his excellency John Mahama on chief imam omgoshia wa Accra na omuko sword cutting for the new Hajj village. And no chance a keep with some conversation coming from the MPP almost say it doesn't make sense. Yes, cathedral mo cassette here and the other na mosumo be see Hajj. It doesn't make sense any other. Emu ana Kevin Taylor ebe send a very strong warning. Emma says obi ye be ma se no Kevin Taylor. On Casentia Hajj village. Ne hwa de sen ka de chini bakrokra na anka wadi. Be ma wo Ghana. No abeka say nyansa be ne wom say yensi Hajj village no mepe bema baako mepe de so ye bema de o say already otie dua te say me ekọ ametie dua de o say already ne bo hye inkremofo agimi obetumi ada omo no ombra TV so no any social media embe make that statement anadwu nke be kun so obi so ye bema ometena social media TV so no nkan kire inkremofo say omo so nye citizens to deserve the Hajj village nipa na so ye bema no Ombra to social media, Ombra TV so. No metna TV so nka se adenti ye de Ghana sika AC Hajj village. Na yenhwe de oya bema wo Ghana. Wallahi, ye be kun we ketekete wo Ghana. Adeti wanko wadi. Uye bema kaseti Hajj village. Ezes universe. Ni yenhwe de bema asase ye. Kevin Taylor be say this threat and it is warning to Ghanaians. Na eno na Oheneba David. Wo we ni no se there be. Kevin Taylor se bo ye kwase a. Asma Kevin Taylor ekeken Mama nke kama adwen kire no na Oheneba David ebe mu no wa keka na adwen kire Kevin Taylor onipa dasani say wakotena America menim how many years ya Kevin Taylor kwasi ampeni ni dwedwentwe jimi na waye se bofuro to egu awie ensuo mu na otwe no wahye chefo se bofuro to ayede anu ensuo mu no menim how many years a wadi wa America wokwase animu wontumi fa nyansa ne bi mankwase nkramofo nkwase ampafo na wo ma dwen ketenkete sa akokọ clitoris na omudidi wachi enu nti yesumbegu page so na ye hwe se ne obeka bia se de wo hwe nkramofo a omo wo Ghana afen mo nya nipa otumi kama semamo because mo ade ya pempa ma no apempa moto moto enie munim di ene kyerenkaase ne tuo safe kyerenkase die huo ne mo di na mutunu mo soso anopa mo nesa akokọ pe mo nesa dabo mo ne pe sa dabo ne munim ano no manum ene mutunu mo tsimi agu o manum ti Kevin Taylor ekeka asem wi wutumi se mfa asundwe ma yete ya no mo akaseti na nakufu ado ye videos me particular ma me mfa me ho nyemfa nto me video bia me gina ho ka akufu ado wonya kwase a wonsi cathedral to me employ Ghana for cathedral doesn't do anything and net masandi ayam fanto if you go to Israel right now Israel for ya me ya and ne ya me no ka say ya pa leader foforo a oye army general a wa ba Israel sesia ye de ahye nensa ama na gina so akantem mo amahwe news ne kohwe BBC kona kore CNN monkona mokore Al Jazeera monkore Voice of America we gina ho kan tam say once ayayi ni say nipa foforo se omamefa Israel akonfo no enko no eye na sede so obe finish Hamas wakantam kantam say ehefa na akwa we ebompaye se na tamfo eba no so wode mpaibo etwitaje wo mo onipa dasani ikosi asori dan wo Ghana ama Israel na ono no edi Iron Dome air defense system or implement air defense system your friend Iron Dome oto akode ya missiles efiri he fa ba
air defense system no will be able to crash them down. Now wo ko bosa Israel nyankopon ni din ewo Ghana say woto wona amane bi ba so a ye kosia so dan ma say time by time monko na monko bompaye but enka won krofo nkogu school dem emom nkosua kwan mbefa so de ye lithium na ye nya ne Ghana no etumi aye ode sen akode na se kene bibi ba ye so yetumi defend ye ho wo kata oil pena kata wo no. I'm telling you, say, what to me you no oil no ni kromo, not one single poor man. There is no poverty in Qatar. Hey, do you believe it or not? No poor man in Qatar. Oil no be near discover Ghana no. Ma won kro from fenya sam beauty bibi. Monkey come on. So I have already spoken against the building of cathedral. So how dare you come and sit on social media? The building of Hajj village. We social media. What's one pension ye basi Hajj village and also ye be kun now be your bed not say free necro or best building of Hajj village, you know, we will ban you down. Yeah? And what you want before courtesan crofos children cremufuo a fee what gun and moho and a free ba a fee yarea who do and cremofo moho and a war. Na yen mianum cremofo mugugu Ghana ho. Wiase yale koba yen na ehye cremofo ho. Wiase yale koba ya kese ye bodinya. Wo tinka se we de eden yale nie wo de kobrofo a ye ka enka yale a ni din kura susan ketenkete wo be kono wo beti yesi etwo hwan ase na hye fuseni ase kwana kohwe hajia salamatu wo be ko onu nko ne fibroid kakaka eche sofa enkremofo ba bia amagye atum se mo pese motena efinti na so me nim hwe wo ko Saudi Arabia sa mo jimi fi na motiti mo Ghana no eni Saudi Arabia ho menim ne enti ankremofo mo Ghana ne Africa nko ade ye baba bia mote a efi mu fi efi oyonko koto so wo huru ni twem a ni twem efi kakaka asi ya wai na ntwie yam agofam wo dwo so papa te se ne ye bie breedam na do wo twa pan tontom na tiagu na ukunu kwase ampanyine no so na wemua awemoma ade tia oba ne baba sore na ne ho ayehyehyehye wo se me de hyehye so da ma ne hyeka me de beto draw ma fo hye abukari na ada na hye abukari wagina ho ne de ne hye wakene me ba no ne wada ne da ne hye de ane da ne wa ya be ba na abukari wakofa mo hye na Hey, wayo abukari wachato wa wudi ntontom da wa yime bai da wa winter do abukari wa kwasia to mujimi nti enam ntontom every morning because utru mu hyehye sama yanka dwom mu sisiga na wo jimi nti mu nsua nyansa oyonko abet na internet so nti na ona ada na yi na okasa mamo nye na kamenim se Ghana fo nkramofo mu bi mu ya muasa enya na me hu bi da kremonia we twoti sa Ghana fo nkramofo ya America o ma se mi bi no wo jimi papa ye ka jimi a mu jimi dompe se excavator mu jimi mu dududu se excavator kasi ampafo enne mirima adia aba u ba Germany ni pa ko hospital free uko onyaye gbemi Muslim awo Ghana mi si onyaye gbemi uko Saudi Arabia cause Saudi says na koteto from kum Saudi health officials will carry you, they will take care of you till you become healed again, till you become strong, till you become whole again. You will pay no dime. Hello Kremonia Ghana tiasama ameka kire wono sanya mumu bi majimi na maduna ye temem no
uko twashi wa Saudi Arabia, utwashi ewa Qatar, utwashi ewa Dubai, utwashi Lebanon, utwashi Libya, utwashi Kuwait, utwashi nkemofo Arab Gulf wo baby a ye befa wa kohwe freely untua a dime. Hey, sign am hospital tie ewa Ghana. Moyare hwem etisen. Wo fitidi wo ma bo fam ohwa doso ebo to ase nantwie ba ma no ne hwa. Allahu akbar do ben na monka ne Ghana. Losnell or say master you dey lie. Na monko na account so mzi akọ na abadwe se nipa na abadwe se mu fi. Kasi ano monko na na yi na abadwe se mu fi so fi yin o. Ayasa no mala mfo ba akọ ne ba no ya jimi ni say temem. Utisa nantwieti kwasia say you dey lie ene mo ne ubefa kumasi bebia ubefa nkran bebia takrade bebia even say hwide bi so ubedru na kremoni ejina ho wo mata ale tententen na omokote sinsensemu ukote banchrensa wowo ukote soholi na sinsem no na mo me ya de onya shika kakra mbacha yebebu ahia ne de wone shika wate achasha mejina hai me nyina wadane me ho fe makwada kata de dokata she atana she mesi ayi tawia na asi wani so sa atasi mani so kwasie to chama kwada kata de dokata she atana wa she mani so mesi tawia na asi wani so tawia mujimi mwatoliwa. You all have to learn something. Learn something, mojimi dodo. Learn something. Monsieur bibi o propose ya no. Zara ampana Mahama. Yempesa dia no. Make sure say obama quality healthcare. Ye hospitals. Before kunya so aferi hospital ya nwie Sewia hospital ya nwie Hwan hospital ya nwie ye project na kakra Venezuela chimpanzee ba so ameto aso eno no aya na dwe so obesi ni de age ne din nana wasen aba we de wankasa wodiem bie hospitals ni bi ma ye ne enhwe na me ba ibukali o de bia esoroka no o ma me adwonso agu ye fikyire wa ama ntontom ba akusu ye fikyire a ase ye bie nikanika esukra de enti ye damani papa Hajj village no yenya si a in 12 months no ye beko 1 month pe bosume ba ko pe ne de komaka satan no beso ne beko Hajj village wo already yo ba bia ye tena ye fie tititim kakra de da patam enti tam no ba beso ne abo sika kremoni tumi boabo sika no enya ne ode beko meka nanso ye ka won mo maboko ye ba chia kromfo 10 bia no nanka mufo mako 9 na 8 ne wom less 7 what the mo pa mon kenkan Ghana mo chi akronfo 10 nkramofo a omuwom the least 7 kwasiampafo mo ma boboboko ye ba akanfo ya eni ti omumu no ombedi matem da bia akanfo bedi matem da bia kan tram se mo ye moa adentia akani tonkwadu akani ba chichire enchachire siniti adie bodwo bia akani ye no obeti yesene bana ba be doctor yesene bano okọ nursing training yesene bano oyesei yesene bano okọ school ha yesene bano ababe teacher they make sure say akwala no be school akọ university aka amfo no kremoni ba woni akani ba ya na sha ase ana omu nyina ye bodwa kakra kremoni ni tumi bọ no ho so tentem awache no oto obo no abie na hiem betu be share kremoni ba no akoto lazy ane bo 30 million wo beto how many years na dia pam one material one ahye akọ agro mutui mo pe party pepe kremoni ba at the bangles guninsa ukohwe niema odi akwakoto oto gold no atoto niema ne se kohwa enkremofo ma be sisi wom se send wo musi bo mo modern wa adwuma ma wo mutumi ye sa de no konna kohwe ne ma ne gugu wi base eno mo de din atototo mo hey shamiti obati pololo agbaladeshos obati pampashos obati vragas obati pampana kwasiampafo eno gugu Ghana
nkramofo ma majority of them adane kwasiampafo ni obebisa oye adwuma papa no enne afa ni ahye ne bo Mahama ba de hye de o hye oba bia okada no kwasia mo jimia me kama se menyi yi afa na ukotwi okada as professional okada man muatoliwa nipa ni bie na no so oka sa asem no wo niam ese mo point ka kire se John masa na wo dua anansie die wo ntekuma kwotena se tonko aduaba ntekuma adie wo no ayi anansie die wo ntekuma kwotena se ntonko wo nuan eno ba ya so ba be si odesen national cathedral ma ye nyina so kasa se okay o propose sa de na enkamofo so be se ombeka se omo so open national mosque sa na obehu ye nuanum akonfo wo so be ba beka so omo so open national akonfo avenue anase akonfo hwan enti ebema na kwa akoduru se ene wo so nyinyame ni lodge for so crab otumfo ne nkrofo yi from simple anopa ye kwa so dem a ye koye rozo wi ye be konkunya dem egunsa ewie anajo free mason ye we nkwala atwe Mahama du malika bi fankla kote ne bra menwi wo mo so free mason be ba so mo pa mu national nchie mu wo be ne den ade we nyina ne say ohwe mu din a cathedral yete hanum wo ba brochire ha mo mesim ko UKCC a UK fatunton wo mo national wo mo cathedrals no am ye de bia ye restaurant and marko gina ho ye fra mo strippers wo no gina ho ni twepa fu se etienie mo hyade ma wo dan ho sei dan ho na nkofo ton sa ne ye num jot ne ye num hyehyɛ ne ye bro na o ade be en sorry that me pa cho me share documentary bi na anu ada Netherlands Holland almost say aban se wa brɛ se otua sikamia renovate one church bi esi wo etese cathedral pepepe won wo cathedral na esi kanen no eno kwa de boarding e bi real gold ne de ye ho nema wo se wa brɛ se o maintain wa brɛ wan de beto asori dan no ye ton unua oto se wo de beye restaurant se wo de beye de ben wo de beye bebia ye ba beye ye strip yo o so mfa ho bibia wiase dri ni pataseni ti wa fe na wo pe bebia obekwa akofi utrum kankan no edi akire wan enti majimi sei afe na wo ko pe bebia obefi utrum aye Allahu akbar munama mumma so aye tum de bia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mese minimo mo sankamofo minimo mo som papa ben ya nam kwa so ko Libya yonko sti wo ye kramoni wo be ti nipa e de no koko wia ne gine ho niema nyina wonim sa wodi sika hye wotunum ohun dege ye ka odesen pan powder wodi nsuo fra no ahona ma no anom wo gina ho obete oto na wo nigu ho wasi bibi hye woto ese wo nima ne wo yam nyina ba wa wia wo nso na wo yam wo wia no asan no wagina ho Allahu akbar da mwa jamam ka sa ne NTB da na Allahu akbar mo ka sa ne NTB da na Allahu akbar papa ben akrofo egu Ghana nyina dodo na afi ayi mu na eba akromfo a wo mugu Ghana nyina enya nkamofo mu no mu firi ba mo jimi se mu firi he na mama kwasia mpanyini ayodo man ne gabi na ne hene pafu se lupreta ne ba jimi no a oware Israel outcast no ono na ebe kire mo se nkramofo. I was shocked the other time to see what didn't Kevin Taylor abofu no talking about nkramofo say you should be thankful when you nipa o gine nkramofo ho mo so obaye wate Hajj ka na sama mo and munna munyam yase se monya nipa wo na ogene kamrofo egene ntafo ho en obeti si Mahama so tirem se Ghana ha ye pe kuro a o mo ho chiri wo mu pa Mahama kuro mu ka ho bi John Mahama eye nipa na suro wo mo ko kuro mu sesi a the poorest people in Ghana they are from John Mahama ukrum waba mekasa wo din hihye ba be gu akwam
esima bra bose ne asisi atete apansam nipa ntina papai ase ye dia kotoba abobo ne nantini wodnam sirem na wohwe nipa nantini se wonim na oni mesi your majority of siremfo wo kofa ne mpena no de kukuru bewura wodam wo beshita wato ato wo mono na wo no wo benti wo de besom no ade bechi obesole so okodwonso no wo behu se wo beshit ni etwen ebefiri wo ho na ediyonko achi ni 19 apa na asoso wo beshit mo okro no kohwe ekom etimi di nipa ma ogina ho no ma no akam laila ayila la hai taka boni mede kuma beba oti kuma mede kuma beba oti te gba wonim ne ekoso wosirim man fama sem ne say agro. I'm telling you the truth nipa mpenokre na eno aswa eno sabe tisin kremofo so bio mo free. This is not a program. Oh. This is a message to liberate my people from Jimmy na modemuno. Jimmy. No, Jimmy. The munim nyina. Eno nti ya beto aba. Aka kakra na ya duru election year no. Satam na campaign ni na mu kakra. E wan ye hu say ba umia tumi bese ni kokumase. Bom modern okokosi mosque kama. E de ma ye nuanom asantefo. Ukokumase a biggest mosque na wo ho no eye don the saying baumia Timothy baumia ne kokosi ade ntia wonim se mogimia enti ampa o afi de yete ya mehwe ya da wo mko bia no onipa da seni ko wura mosque ho no ma wo hwe fom no ahwe no atiam se Allah ya wie it is finished ya wie ya wie no wase say ya Baumia, the wadi ya shasha de konyano de yan hafi bi mnansi. Oh, mobo. Yeah, wait. Menene kwa sunlight. Our American embassy. Wano brone ni tuwa no wakai say nipa our ma sunlight 30. Meanwhile, na mwabet or the same 28 yo. Na nipa woman ye mienu pe. Ara wo sem se na wakan mwa na fra yen se enipa san ai onipa 30 na san lai wawie shasha da wa hiafe wa hye me hiafe biem ba o me ade oba ko shasha ya ba no ka de ya nto biem kan ya de ba na ma ode awa no ano no enti esesa Mahamadu Baumia or the saying Tracy Buache mpna zara mpna Mahama yi esesa ono so use the same style hwe ne kwan afa so ya to abama wo kwasi ampanyini manafo ma fa Jimmy so abuatolua kan fa phone ko mama me fa ko mama me Hajj no wontie message no kwasia akora boni sa no muti o oba na ne mama phone da na kasa no afa bo ase no aprepre so ene so ekuta or say automatic yi ti wo kan bibia na ade na ankasa atwere bibia ma no kwasia fa phone ko ma Hajj no wo papa kwasia ampanyini na ko tetentene se so hori no ontie bi Jimmy onya ye gbemifu you have to learn something onya frefre onya toto mutwefin ba tam afria kasia ka semetia na media ground aboaba oba me hana on party mdidi ka twam oba ma frɛ maba odin TikTok nkrofo ne guo bibira omoye omadwuma no wuduru ha ma frɛ what is ma ka tro obi sam pastor gina menko da man fa mo ho ben kasia abroche na mtino da ka sem mo efinum kwasie to mugu Ghana mfuturo wura mo hwenim ne muturum onipa nwansi na afa ne to ene ne tirim sin obaka se ye bokusie muturum nwusie ne mo hwenim nwusie bebelebe ntutu onko ano no mfuturo amotim o Ghana hwama braba mo de titi songo so hwamo ayam se mani abia ma mo na mam ho sago se kantamantofo so ase Jimmy nti mo nwene da aka se wo ye nipa wonni kapre na mabrabo wie na tete pansam mo yam kom mo sene Somalia refugees mo yam kom sene Somalia refugee munni kapre nti de bia dalabia na ase what they are forced to yes oh it's like our custom and you know our religion when you wear this obua wonni kapre asianka obehye ntale tire se Oheneba David ni go kwa paisi to we dwe ni nyina fa asma kevintera ebe kan ese se obi e bema on kasentia Hajj na yenhwe
do ebema ewo asasi we so Oheneba David abeka seti a Hajj village no nkwa de kemtira nankasa no ensima kanje kemtira ndie ano eden in fact 2025 in the media no so de eswa ye say he eswa ye pinso beef ento kware ne ma hodo ekosi na de bidofo enya asem update mema back to back to back to back aha Penyah Media Accra.